bwega rukiriro rwega muraithiria wa Meru TV rwa tariki 10 mweri ni jua mweri ni jua imwe mwaka ni jua ngiri 2022 tugitikagia gukira bwega rakundori na nwithiritwe urere bwega twakugwata ugeni rukiriro rwega ndene ya mubango jua tujua turinge meni mbitagwo Nancy Ndogo na kanenkere muthuri kana Feminaz kanyaga gukethia Nyumba kethirie by the way. I was here. No, But kinyo tirauka. Oh. Anko mami. Anyways, tu sasa wa Nancy. Urere bwega? Ndi sawa kabisa. I can't complain. Nara umira gote Narambu mire. Kakorere kuro tu. Maiga koraura. Maiga, niye maiga? Maiga jayoko. Maiga. Stones. Mainya. Moto kire kubuna. Maiga jankamia kana? Maiga we maiga. Jankamia. Maiga we. Mainya. Moto rokie kubuna rokire gogo. Jeburoke. Moto rokire kubuna. Gogo tu sawa kabisa. And God is really good. Oa. Na tutaka taarifa koraura maiga. Tia korauraga maiga. Woga korauraga maiga kwe. Koraurire maiga mainya. Matuka soft. Ene maiga matuka soft, maiga makuinya. Imotora rokire. Kodithia ata. Korea. Okay. Na utatu andikira story. Ti story muno ntupo kawaida. Korea maiga mtomurume na maiga. Mtomurume arija maiga nekina batu itu tureja. Mtomurume mbia kubatara Korea. Teidio. Batu itu batu tureja. Maiga jateri. Tira kana kagwiti okoje okarea. Isa. Nansi njarani tuina gazeti tuina gazeti ndikoenda kuga me kuga maiga mumeru agataura mantu maingi sana anga tegoga niyo ndiwetagira stone na kinya no yonkugera stone buria stone ire kubio ya maiga jere marundu ibwendete maiga marundu ndoga tureja marundu of course jutithera jo ukijukia ugechwa kaiga gatuge short bwendete ukaunanga tigana tera in short bwendete maiga tureki story ino ni witendete sawa gazeti niyo gazeti ya The Standard muridhire wa Meru TV muga kaire muga mumeru atiketha gore ma by the way kwina mantu mengi muno by the mbere rutiare gazeti ino ukarinkwareria na nkwera muraithiria wa Meru TV kwina kit iraumire chia DNA kit ndeto uri meona hata ewe sawa buru kakiuma 750 800 kwina ogakuma 750 inakoto kwendwa ogatona dua matuketha tumbuga twi chemists twi cibitari muginya cia thirikari DNA ala yani gutie ko hizi ni tuna streamline hii dunia na hii kwanza hii nchi yani utie ko ale bala batura baerete bange time is over sasa ndo wakati tuko fota ile yako ko yango kakajuki wataka kana kaona ya matoza ndio ndio mtu fulani mama mali ndio na email this mama ukana maigo ja mama kana kawu katheka muda uri oreta ngas ndona yako mukororwa makara ta mamtoro ukogea ukajokia thaino utiende to inuende iko thina kurodha bo kamwira nchoa okamukuye okamukuruthora indamugetia ego na te ankona buka igera bia bukuigera bas tuna streamline babu mandu maorongo by the way orongo kithimi ugitiumba utethi in fact kiatethia muno kithimi kwiki orongo niki kiorongo gitiumba kwa gikuge yani baraba jukitie maluganyo jao baje ka urenda kugote ngui baitite DNA mbeganira iraruthawa kuma tene
tiga kinyere ri sawa Iri sawa. tiankuria rito nini twakuthima HIV twejereri thai baraba ingi bakienda kwithio kamtu atinda gwita VCT kuthima si unanua test turito wetigi basi the same thing tomimba pana mena to kwareria ukakuwa nukuthima wona kana wina ball the better lakini ete umenya kana mwana uyu ni wakwa keti umbani kikethera yingi tionde ni wakite HIV ni wakite ya pregnancy ni wakite na te okwenda kugete wakwa ka kwino aletia togu but ale menya ke boy child na inyagerua katugia tu boy child na inyagerua okwenda kumini katargetete boy child definitely boy child target ko bwera na mtu narunga meraini newe target boy child no target to chwa no ikenera mtu akarunga meraini nere abati keke anyway kote bati kurunga mara abati neke anyway ntiko argue no Antonio to DNA test kit they are good and mi kwanza nimependa hiyo sana nyamuinu ikareta ndoa ndeta ndachemania akana nyamuinu yate mantu baingi sana baule sana lakini nako antu bakare kwega mtu amenyage nkithithio azu no gukare no kumenyeke ndachemania na ndiona ya faminazi metho ja we anyways ndatingire chile twire ogoni na arantere chia Tharaka by the way muthenya wegoro kwina mugogo urathie na mugogo urathie na mbere kwe ukigwiyaga witawo mugumo urawe muti wetwa mugumo a big tree etha we muti munene sana wetha wawe na kiguni kinene sana kiri society ala nyoni chi ya kwa kabiru kwe nyoni chi yaga kwe nyoni chi ya mugumoni waka nyumba chotora kwe nyoni chi yaga mugumoni kuria ngumo kwe nyoni chi ya mugumoni gutaimira ire inge kwe chachi ja sitaimite kari goro ga tega me mugumo no muraesa na ko kena kwe nyoni thia mugumoni ara kendete gakireka gwatu all the same kwena nyamu chingichi ya runguro mugumu kunoka kurothera michemani runguro mugumu ko mugumu muti umwe uri yitumi sana ko na ndere che Tharaka mugumo munene sana no athie na mbere ko kiwiya yego nchamba yitawa Francis Kiambi Matanka so sorry untobo iboringithie Tharaka kwanza na ririkana bakwire batari in good terms na mwakuru so onde kore untobore kedara atajwa na baririkana kuringana mwakuru giboma kirabu echo thainya chotu ba kinyanyomba kinya nyomba nenda mo guarantee some cash 2 billion no 2 billion I think yeah sure ende alega nini ba ntavena do you think watweka kuria ko guarantee no tweke mai ga temandore na nkwe ne ko make sense kweli make yani kureta yani ule ko guarantee ndore nkwe keri the first time kakukwenda kuona the first time Kiambi kujokia room taru it's not the first time yeah kogu ntiko menyekana kwina mariagu eti bata mama amwe egwa kingorota egwa gitaika na kuritwika ngorotre like the whole day ka night I don't know is a whole day na night menyaga bakuma club da nyinu iria bajie ba mama ende ako mama iria mbire kungorota no kaigua na kiuria kira kinene ne ate akuigua mtu ujo kuri sauti yagu na gutaika niombe kabare bo baire ate gutari 90 nyabangu gibaringi ashwe kwa ina ruti bangu weba kimwira chibitare and so on no kana nyambu ya na daktari wake what happened mwakuru etre go check the following day after kuigua kungorota ko kunthe agweta na daktari eja daktari kuja ne ara pronounce dead wow so kiuria ni atiri nyombeji
antu ba batari bo bairite antu bange batira igua bataiga sauti ira muntu na kinyamwe kururi gwa tweka keja the last minute what is happening anyway postmortem karudwa and tukamenya imbiyo yethire twina thina but that's how very nice ko mtu kuja mwanka kinyote mwijo kaigwa kwirite that's what I felt okay wori ngithikite ogwene no kumenya antu batharaka by thina ratethetie antu baingi sana na antere cia tharaka na thire tu akitethia na kumana na biashara ciake no twethe twari mtu mu na biashara inene sana na indi kuna andikite antu baba ingi mono na mantu tamara yes imtu nyaru thagira antu kwina pate aruthite nene sana antu bathi na gu kures sana kuruthira ni reini ne karis patere wakiambi to kamane wakiambi mweri we nana yari mweri we nana wakiambi that time bathi bantu bale sana kwina antu ba dire baurira inya no bathi bale baruta wanaona mirangi inuka kwenu yani anyway paragata kwa mtu atrua but kwina antu bathire bakara no sana wethe mtu karenya ntuitha tuinya extend na banga thunyi bathire ntika iwo lakini baurira no mwanka thaino beno na bale yana ngorigana ogempa irioga arete urongo ngogia wi kore anje kuretu pati yare mwaka jogo yari was it 2010 kana 2012 awu kumari wa ko batana kwa ngogia wi pati bare mwaka pati shere kuma 2010 pati wantu we ko maboi pati tukwiranga chwanto batharaka bambere o mabore onkimana but njale ne koni Muraidherio Meru TV ndi na ngatheti ya The Daily Nation na ntutoiri nenkereto kanya kambere kiri ngatheti ya The Daily Nation ni kwina mantu kathumba ma bambere ni graft road blocks for job seekers kana antu baria bagwitwa ngugi kwina kathinama ogitama gutama kigochwa ngugi kwina road blocks nyingi na rugono ru rwi karatasi ni kamugwanja winners and losers in Ruto's new order kwina President Ruto na arombere kuthwa kiriorganize thirikari ewe na nyuma ya mieri 3 wake na go spirit kana kugitanga ministry imwe na guchichokia kiri rutere rwa state kana kiri thirikari rugono ruru karatasi na gatona na Tibu Stan now Gachagua turns the hit on Uhuru Aris manto jaga chagua na oriombite kwethirwa agitonya ndene ya Mount Kenya gono ruru karatasi ne gato tantatu why president should go slow on state capture probe kwa mtu kuita opinion ya waja niki president ya tebati kuatwika ki former regime ni kwa na too much state capture na thaiji kwe mtowitete opinion yewe na ntobwa manto just state capture karatasi ne gato tantatu kena rugono ru kwina rugono rungi rukuga spending too much time online is bad for your brain it's true nengo kaneti by then you ntitonganga online I don't okori ranga ire kai sana bomba kwethira atindi online ya ndo kananya dio ndi online online yintu keni mbendete muno nyandi nyomba wanga times ko watch TV like kuona news video tena mbere kana movies lakini yote online sana so nande uthuthuria kana report ni ugite kukarakanya kaka inge baria addicted na online kwa tweka woka data urigwa jawazitwe ukaga beche cia credit ya kugura data kabora reu ugure data you know kuwirirwa it's bad for your brain na kurirwa tukomba kurutagira karatasi na gato dato na njira indaja nembi ringita karatasi na kambere ka ngatheti ya Standard gatheti ya The Standard ino irinjirani ya koyena ngono kathumba ma
ira ciithiritwe igikirwa urito gakwina rugono rwa Raila. Uyu ni mutongoria wa kiama kia ODM na nowe mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja wa Kenya. Araugite indikanite kana indothete ikaro na Uhuru ikaro bithatu gubya kubanga uthina mbere bwa Azimio indothete ikaro obithatu na Uhuru bia kubangania uthina mbere bwa Azimio. Rugono ruto karuthia karatatini kamwanja ara ruthiete na mbere kwa